ura muntu ufite kamera ura wambaye agapira asifiwe Hallelujah. Amen. tambuka n'intebe yawe wewe dutangirira tambuka n'intebe yawe reka nushaka ureke kameramani turama tugusengera neza amen Kugeza fasha neza kwagize ubwoba yemwe asifiwe turama tumusengera neza Imana yambwiye ngo musengere mu gatuza karisimu kadi bamuteze mu gatuza ikomeca Hallelujah. neza Morka dessa ferie. Imana ikora ibitangaza. Asifiwe. Tokoso yes. Curanga data. Kandi cyubarire. Kandi kaka tokosa. Salam sina.
ikintu kimwe turangiza ariko turafasha bari muzibagiye baririmbye ni byiza sisi watu bazima tugasigara ko kandi tabije ko amasaha twayabonye sabane haleluya ariko mugabsha birimo kunaje muri Australia tuzogira gutema haleluya none bage gusenga no mugabo uyu muntu
uyu muntu n'undi wese ufite icyifuzo bamuterura intebe hano tuzane ngo twe ari ibintu bimwe mutazobereka ngo bavuge bingo bizakina gusa ngo bakore muri silence sema amen muri silence tugahudumiya muri silence muzane intebe mwuzure hano neza Sauveur, nta kibazo numara mu gatondo niturangiza iminota itanu nitugera kuri gatatu turama dusoza abone tumeze mikoro asoze tuzosubira kwa gatatu sema amen sema amen turangiza duhudumiye iminota kingahe umuntu wese nawe wicaye ngo kumva imana gusa ukumva ukwizera Cairo, portero. turanga papa turanga kandi muzamukora ku muntu umukoreho mubwire imana ngo amana twidura basi Lino songelago.
bitwaje imbaraga saba. Yes, yes. Yes, yes, yes. Hallelujah. Ah, la 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 la. Oh, we kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. We kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. Ibyo ubona byose bikugose, umure Yesu muri kumwe. We kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. Ibyo ubona bikugose, umure Yesu muri kumwe. Ibyo ubona byose bikugose, umure Yesu muri kumwe. We kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. ibyo ubona byose bikugose, umure Yesu muri kandi kumwe. we kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje. ibyo ubona byose bikugose, umure Yesu muri kumwe. ibyo ubona byose bikugose, umure Yesu muri kumwe. twese turirimbane gutyo kuko umwami kuko umwami sawa wari imbere yanjye
Hallelujah, barakoze abaririmbyi kamutukizabuke ikasabe president aze gatoya kamutizasi muri aha gutya president kamutizasi ni muze barakoze cyane hanyuma kuko mubibona dufite abashyitsi benshi kandi kuwa gatandatu mugisha sorry tonto kuwa gatandatu dufite ubukwe bw'umuvandimwe Yozagara so bintu zose bikeneye ifaranga kandi turavuga kugira ngo ufite menshi ashiramo no kugira ngo abadiyakoni bacu bazi bakoreho kino kiseke bazana ikindi kuko dufite abashyitsi benshi no kuwa gatandatu dufite ubwo Yozagara no kuvuga kuwa gatandatu mutazitaba ubwo bwa mwendata utazoba yazindutse ngo aje mu giterane Musasa cyangwa ngo agire izindi mpamvu zivuga butumwa niposho twese tuzitabuka bwa mwene data Yozagara izo babyiza twegereje Serugo urakaza negereje Moise negereje Isetse Imana ibamugishe mwagize neza n'abandi bose hanyuma tugiye gutanga ifaranga bone mpa amafaranga ngahe zose nimurekaza bashitse nimba rubuko kugira ngo turebe ukuntu tugenda guhura na Kristo deba mu biganza bye bona za nkovu nongeye gutangarira urukundo rwe rwinshi gukunda umunyabyaha kugeza no gupfa uyu munsi nongeye guhura na Kristo
reba mu biganza bye mbona za nkovu ngiye gutangarira urukundo rwe rwinshi gukunda umunyabyaha kugeza no gupfa uyu munsi nongeye guhura na Kristo reba mu biganza bye mbona za nkovu uyu munsi nongeye guhura na Kristo reba mu biganza bye mbona za nkovu uyu munsi nongeye guhura na Kristo reba mu biganza bye mbona za nkovu bakwiye gutangarira urukundo rwe rwinshi gukunda umunyabyaha kugeza no gupfa bakwiye gutangarira urukundo rwe gukunda umunyabyaha kugeza no uyu munsi nongeye guhura na Kristo reba mu biganza bye mbona za nkovu nongeye gutangarira urukundo rwe rwinshi gukunda umunyabyaha kugeza no gupfa nongeye gutangarira urukundo rwe rwinshi gukunda umunyabyaha kugeza no gupfa oyaniya rekeye aho namba amaraso yiwe ageza buri munsi oyaniya rekeye aho namba amaraso yiwe ageza buri munsi oyaniya aho namba amaraso yiwe ageza buri munsi oyaniya rekeye aho namba amaraso yiwe ageza buri munsi Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe anyeza buri munsi Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe anyeza buri avuga neza cyane kurusha yavuga imbabazi ndetse n'urukundo avuga neza kurusha yavuga ndetse n'urukundo avuga neza cyane kurusha yavuga imbabazi ndetse n'urukundo Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe ageza buri munsi Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe ageza buri Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe ageza buri avuga neza cyane kurusha yambere kuko yavuga imbabazi ndetse n'urukundo avuga neza cyane
kurusha Wayavuga. Haleluya. Avuga neza. Avuga neza cyane kurusha wayavuga. Yavuga imbabazi ndetse n'urukundo. Yes Lord. Nakunzwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yanje myiza. Mbega imbabazi nagiriwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yanje myiza. Mbega urukundo nakunzwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yanje myiza. Mbega imbabazi nagiriwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yanje myiza. Mbega urukundo wakunzwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yawe myiza. Mbega imbabazi wagiriwe n'umukiza. Oya nibyavuye ku mirimo yawe myiza. Adamu we, Adamu we, Adamu wazanye ubugingo. amaraso yawe, Amaraso yawe tubivuge cyane. ageza buri Adamu we, Adamu we, Adamu wazanye ubugingo. amaraso yawe, Amaraso yawe ageza buri avuga neza, avuga neza cyane kurusha wayavuga. wayavuga imbabazi ndetse n'urukundo. Avuga neza, kurusha wayavuga. Wayavuga imbabazi ndetse n'urukundo. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. murakoze cyane. Reka Fidele afate Bibiliya kugira ngo tubashe kuvuga aya magambo twihuta. Zaburi 98 ibice 5. Zaburi 98 ibice 5 cyangwa umurongo wa 5 n'uwa 6. Undi arasoma Zaburi 100 umurongo wa 2. Nuko tuganije. Zaburi 98 ibice 5 guheraho ugeze ku murongo wa 6. Haranditse ngo nimucurangire uhoraho inanga, mumuririmbire hacurangwe umujya w'inanga. Nimuvugirize impundu umwami ari we uhoraho. Mumuvugirize impanda n'amakondera. Amen. N'impanda. Amen. Imana ishoboye. Kubera kuko banaseviwe. Nije mu mwanya wo kubashimira ndatinda. Pastor Kofi turakuyegereje. Tunagushimira. Twarakubwiye kuko turi hano kandi mwari mufite programme nyinshi cyane kuri uyu wa 3. Biba ngombwa kuko hari bimwishe kugira ngo natwe tugaragare cyangwa dufatikanye. Rero turagushimiye n'abayoboke bose ushumbye. Wagejeje ukindo gitekerezo tibakugararambira bikurikiranye na gahunda mwari mugize igihe kirekire mwarapanze. Mwemera kuko tugomba kubana. Bayumbe bibujumbura Imana bahize umugisha. Amen. Tuga
tuganira na pasiteri yaratubwiye ngo uyu munsi ni umunsi wo kuramya no guhimbaza. ndavuga ibi gusa ibintu bigera kuri bitatu gusa, bitatu bigaragaza umuririmbyi nyakuri uririmba cyangwa uramya Imana wuzuye umwuka wera. niba ari ikintu Imana ikunda abantu bayiramya, kandi Imana iba mu ndirimbo, ubuturo bw'Imana buba mu kwiramya. nushaka neza neza kumenya y'Imana iba uzoramya, nushaka kumenya y'Imana ituye neza uzoririmba. Dawudi igihe cyose Dawudi yatekerezaga kugenda, we yatekereza kuja, yabanza gutuma abaramyi bakaja kugenda bakaja gutata. na perezida w'igihugu iyo agiye kuja mu kindi gihugu azabanza kohereza derogasiyo y'ikagenda, abajepe bakagenda. Dawudi nawe yakazaja kuja ahantu agafata abaririmbyi bakagenda, bashika bakarama. Amen. baramya neza neza Dawudi bakabona Dawudi arashitse, kandi iyo baramya neza neza Imana yarabakingurira neza, Dawudi akamenya strategy y'urugamba. Bana sefesa kuramya Imana ni mw'Imana ituye. umwami wasimbuye Ahabu amaze gupfa, hamusimbuye undi mwami. uwo mwami abamowabu bagira ishari ryo kumugwanya, batekereza kumugwanya, atuma intumwa kuri mugenzi w'umwami Mefibosheti, aramubwira ngo yewe noneho babagaboga bangwanyije, none ga nohereza ingabo zifashe kugwana. aramubwira ngo ingabo zanje abakristo ba pastor, ingabo zanje nizo zawe, ntugire ikibazo. ngo araza mu gitondo arashika, bahura n'umwami wa Israheli n'umwami w'Abayuda n'umwami w'Abadomu. bashike ngo bamaze gushika abo bamukore batatu, ngo umwami Mefibosheti aramubwira ngo uriya mwami aramubwira ngo se nta muhanuzi uri hano, abanze atate tumva amakuru, abazimana ukuntu bigenda, ikirere ukuntu kimeze. baramubwira ngo hano hariho wa mugabo wakazugendana na Eliya, yakazagendana na Eliya niwe wasigaye. Elisa ari hano, nimumuzane. barazana Elisa amaze kwashika, Elisa nawe arabwira ati ni ukuri kw'Imana, none ko muramubwira ngo turamba tubaza Imana amakuru, nta nanga ziri hano, nta nanga, nta baririmbyi bari hano kugira ngo bakore mu nanga twumva amakuru. amaza abahungu bare barasugonga imbaraga zima baba nk'abacuranga, ngo bacurange gucya buke. amaze Elisa arerekwa yama mu gitondo kare ikibaya cyose kizama kizinduka kirimo amaso. rero tubaririmbye neza buzuye umwuka wera, Imana izitanga amakuru. niyo mpamvu nkunda no kubivuga cyane, niyo mpamvu muri mu kuririmba ariko ntiyagira abantu bahinduka. niyo mpamvu turi mu kuririmba dufite abahimbyi bakomeye, ariko ntiyagira ikintu gihinduka. ndarangije. ikintu cya mbere kiza kiranga umuramyi mwiza ni umuntu uba ugeze mu kigero cyo gusa na Yesu Kristo. ikintu kiza kiranga umuramyi mwiza ni umuntu uba ugeze mu kigero cyo gusa na Yesu Kristo. iyo neza uri mu shusho y'Imana, ugenda nk'Imana, ukaryama kayo, ukazuririmba uyifite, ukagendana nayo, ukazuvugana n'abakobwa uyifite, ukavugana n'abagore uyifite, ukavugana n'abagabo uyifite, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Imana biriza ngo Imana yakoze ibintu byose. ikintu cyakoze papa Musuhuke ngo ni icyaha, ngo ariko ibindi byose yarabikoze. nta muramyi mwiza uhoranira gusa na Kristo wosambana gute. ariko chose grave
mpamvu muri mukuririmba ariko ntimwera imbuto ntimunahinduke muzamubwira ngo niki roho yako temwe. Bwana sifiwe sana. Doze bwana shoya. Bwana sifiwe sana. Ikiza kigaragaza umuramyi mwiza cya kabiri ngo ni umuntu umuramyi mwiza ngo azayera imbuto ngo kandi nyinshi. Muramyi mwiza yera imbuto kandi apananke nyinshi. Azayera imbuto mu bapagani, akera imbuto mu bakristo, akera imbuto muri quartier, akera imbuto nyuma ya quartier, akera imbuto. Doze manche. Urinde. Nushaka kumenya umuntu neza. Uzoje iwabo. Bene wacu twari tubanira ruguru. Ngo barabayumba ari babiri. Ngo noneho ngo barahinga cyane umwe yeze ibigori byinshi. Mare kweza ibigori byinshi. Ngo bone ibigori yesheje. Atekereza gushaka undi mugore wa kabiri. Ngo aramushaka. Mare kumushaka wabaraza. Arama ngo kutibyagenda. Aramubwira ngo nyehe ngo nahitamo kwemera kinyamurenge. Ngo nyenga yemera kinyamurenge. Kutibonye umurenge bamuyemera. Ngo utayije kisi bonye umurenge bamuyemera. Tinanga te watara hano ni kubuye. Tubizi. No ndabitekereza ndatangara. Mbikorere sashije nyine nishaye umunsi. Ndavuga ngo yarahishuriwe ntabwo yamushubije. Yarayishuriwe. Nimwe bantu bambere baza basambana saa sita n'igice bakoresha repetition. Nimwe bambere baza basambana saa 7 n'igice saa 8 zuzuye ugafata mikrofone ukaramisha. Wowe muramye gute? Wokwereza imbuto nizi mfite umwanya mutoya ariko ndarangije. Icya gatatu Bwana sifiwe sana. Ariko ndongera icyaka. Bwana sifiwe sana. Doze manushoye. Muyagalele mweshi mushambale Kintu cya gatatu kiza kigaragara ku muramyi mwiza azabyara. Apana kuvuga ngo azabyara abantu, azabyara abantu baza kuri Yesu. Abantu kuri Yesu. Muramyi mwiza azabyara. Muramyi mwiza si w'amajwi. Mwebwe mugaya amajwi. Rusofero se wari umuririmbyi ukomeye. Bibiri bivuga ngo yaragira amajwi nga arindwi. Yakaza amasoka mu kanwa rimwe. Ariko mwebwe muzane tenare alto, soprano na bass. Anda tataba muzi yabo anda tatu aba muzi yabise umuramyi mwiza yazane azaririmba akaririmba neza yaririmba gutya umukobwa wasamanya kamayihana akamaza kuri Yesu. Uwa yari mwaramya neza muzurimba gutya abagore bafite ibiheko bikazamivamo bikazamubikoma abandi basambanye uzandengere mama we uzandengere mama uzandengere kuri wa mwisi. Kendi
kwihuta nari kuvuga ibintu kindi cyakane kiza kiranga umuramyi mwiza neza azasoma ijambo ry'Imana. Ubundi muri muguhimba indirimbo mutasomye ijambo ry'Imana gute? Ni gute muri muguhimba indirimbo mutasomye ijambo ry'Imana? Niyo mpamvu turi mu gusangamo amatiku n'uturirimbo tw'amatiku n'uturirimbo tw'ibyo bagukoseye iwanye ruguru ukamuhimba uturirimbo duhwanye n'inabi bakugiriye iwawe. Ni konsekanse iki? Ni impamvu yo kudasoma ijambo ry'Imana. Muri umuramyi mwiza azayegera Bibiliya. Soma Bibiliya usenge cyane kandi wihane, reka uhemuka iyakubwiza nabikora amasezerano Imana yacu ntabwo ahinduka anaburizwamo iyo yatanze ihora ihagaze. umuramyi mwiza azayegera Bibiliya akayisoma. Bibiliya akayisoma kamubwira amakuru. Bibiliya nizi kubita umugabo ikamukubita umugore ntabona umubyimba kandi bajyamanye. Bibiliya nizi kubita umugabo gutya umugore ntabona umubyimba w'umugabo kandi bajyamanye kandi yamukubise. Bibiliya zigukubita gutya ugaca ku murongo umugore akazayibaza icyabaye nawe Bibiliya ikakubaga gutya ukazamuka ariko ndatangaye. Bwana sifiwe. Mwegere Bibiliya kandi mugira umwanya muto. Twamenye amakuru ko mugira umwanya muto gusoma Bibiliya no gukunda ijambo. Ni ukuri mugende musoma ijambo. Gutya izo mbibwira abacu ngababwira ngo igisirimba kidafite ijambo ninga kujya kwimboga zo gusaba tizotunga urugo rwawe. Imboga zo gusaba tizozerera abantu 8 nguzo ucumba namara utegereze ngo ni mugore ngo ateke ngo namara ngo utegereze zamba ngo zigaburire baba ndivyo kunda tizora bikunda ninga kujya kwigisirimba Shamba jemana lebana namwe amen. Arakoze cyane umuvuga ubutumwa. Hanyuma tugiye umwanya wo gutarama minota mikeya, minota 10 umushitsi Tagawa tambuke. Tagawa atuje imbere, tambuka tuje imbere mu mwanya wa mayitaji nimara tukomeze. Asifiwe. Tugaye mu mwanya wo gusirimba no gukoresha amayitaji, ariko iminota 5 ndatekereza ngo turama tuzina Imana. Iminota 10 niyo baduhaye, Imana ikora ibitangaza. Ariko umuvuga ubutumwa dusiza ahantu uyu muntu izakunda ngo mujane neza abwiriza amasaha 3 cyangwa cyane, ariko uzogaruke ngusaba uyu mwanya utange haleluya. Tuzamure date cyubahe. Asifiwe sana. Kongere dushote haleluya. None mureke bashiramo igisirimba mwene wa Yesu. Ariko uriya warufashe nyine, uriya warufashe sente yaza akaguma akabanza akadukoreraho mwanya twari tugezeho kugira ngo tucunguze uburyo umwana siko kwiza abashitsi ndakibazo mwe muri abashitsi barakundana mukundane gusa tujana umwana. Negere imbere mwebwe mwasigaye begere imbere Samure dati cyubero bagere imbere. Shout haleluya. Tusikia tura
barrière. hashimwe Yesu wasinze Satani Hashimwe Kristo. hashimwe Yesu wasinze Satani Hashimwe Kristo.